fit ani asese ne din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Remember, aqua bashonko eba too much GH. So, midi edinana ama uswana ebre associate trending issues and tema kutra emu ewo eyo my ganimu midi ebesumu na ninti kamu na yebra and zemno emu pekope ade bakwa empredo dona eye arabusema eyo my ese se abato bre eswa will be adding a brand ni just na wodi ni nkwa be share eye political party mu benam so ama nkwa etimi action enya asema ya sympathy se nipa eni eje wo se wo bete enzemisa na afiwe mu no due to political activities ni atete bi ye campaign bre eye NDC for wo ethical mu ko hia wo makwa hyewu a tese wo mo ehwe wo mo nkwa ni ebie mu nso no eye amanfo ahodo a confusion kakra me timu ase bi bia bi ala tese campaign ko so on de on hujim a enam so ema wo so on kwa free o nsem ensem pi atese ye de betima ye bia se ye betwa so kra e wo ye mama atese ye nti de dodo na so ni nyam no nipa sitem de wontimi nchi obi ye onye ye obi pe e no de no ho eye na ema atese abato ye 2 years on the 7th of December ye tete nsem bi ta se even on that day of election kwampolo gofo bi edwo mo eje ne ntimi wasimu ema tete to kasa ye ema wo mo ehre wo mo nkwa uye no esi nchen ya ade mbechi na tese abalo yen kinkan na tese yen hu de odi kunini de tese de ono so wo abani mu no ye tete se gofo ti ye abano bobo mu no wo mo de nije sori ye petu pray tese ekoye nyama eze fata me no so no etu ka obo omo ehre mo kana me nkan kura ko eche kwapo no na me ka ododo dio constituency and se mesu anam so ema gofo 3 ehre wo mo enkwa na ni ye mu kwapo no ye no esi nche ya ebia wo do ya tete se bibisa akoso atechiman south to kra eka wa se gofo ehre wo mo kwa ni ya ejina eye abato ewo ne tete support sunko a wo mo ede eti political parties awodo echi na ni nim se se abano ekoso na ya to abano ewie na tese ye bo abano na wo mentim wase na be ma sa anya ma we akoso na so se ya bo abano ewie na no nso echi no enije die mu nso no ebi be fa mu achro mu kwano na tese akoye NPP na dia ma me akofa no efi ho and say NPP supporters and nice se @cc𝒊dent abeto dwa e we nim e kire se wo mo ahre wo mo nkwa ya e wo afinhia wo mo ekohia ya tese bra wo mo efi wo mo jubilation a wo mo no mani e kire fie no to wo mo e wo kwai mo no e na sabre abeto dwa na ebusafo asemwe esi e wo Kumasi Techiman highway so atese police form 24 and the kire mu e no mo kire a wo mo se 11:30 p.m. edukro wo offenses south municipality or and asem no esi na wo kire a ebra isi edi declaration no etu jana tese wo munyo mo ti asese wo ma manyuko no edi nkuni no wa na tese wo mo echo high ye Chevrolet Metis taxi cab tese ye taxi ana tese driver wo gu no ono so ye NPP ni atoto wo mo etime mu edi wo mani e kire na mo tese wo mo ti offense wo mo fi ofoto edi ko na mo na wo mo ju mani e wo na mo ma wo mo di wo mani e kire fi ye offense no amu wa wo mo ba na enija wo mo eni agenti na tese ka wo mo etime no wo mo twi ni bia tese wo de fa no sa de twa fa wo dane na wusi no sa dane wo kwaite polo eso na no na so ma Kia Grandbed bus with registration number GS5379/19 and wo mo edi ehia tese wo mo etimi prepare yes severe injuries amu ho no ma na ebra ye rush wo mo edi kopie mu e wo St Patrick Hospital no so e wo Mase offense no tese wo no mo kwaji ayarehwe e wo ho no mu ho no na wo mo na nya etimi ehwere wo mo ekwa na according to report ye wo mo na wo mo wo ka ni mu atete ade wo mo ahwere mo kwa no 20-year-old
Kwabena Amwako, our no driver of the taxi, no, and they be able to know are not paxing. Our no 30 years, and appear Evans or no 28 years, no Baba Kwana or down and them. Teresa Sewa or no so 20 years. One more and 9 year, Ashri, one more Equa Sabri, one more Emuno, Yache Eddie Ato, a hospital, preserve it for autopsy. Now, driver now, Wochi, a Yakia, grand bed, you see, Mohammed, or no so, I could pay more our police if I catch ya, war police for, one more issue. Now, and some way, ever to Donna Ghana forecast, owo bia enye owo bia nyede obi enye ayete emu esema di ejo but owo bi wo ha eyenkwaso owo pa owu a je say adwen ni nyansa de ebi enim eba ne sen e de wakoto aba e de yi obi se ye wonko di ejuma bi e wa ban mu eba o na nipa de kra woto aba de ma no kwapo no nipa de bi je awo je kwapo no ojin modetly awo de na adwen e de atoto wo se wo pese de nkwa and that's why wo man that say bu de ejuma imodi ahye ne sa no otimi nye la otimi na so fa so no na wo a wotu aba de ma na kra wo kra po no otimi na direct e fa so bi afiri mu kwapo no wo di ebije esi we ni so aba tese ni je ni otimi ahye wo kada tese we owo we wo kwa sama do kra po no do gira ho no ebisa se kwa be so e na nam so e di chire wo nkwa se pa no be chire mu se ne bae e na me de chire kwati we wo koye no e na tese wo koye na ya na se wo bae e na ye na ebi mu so e ka se dabi political parties ni bi adwe a wo mo e de atu ni petrim fa politics wo e na manipa etimi edi sa erusi no ebra ye declare apa because senka ade a wo nipa adwe mu se ye boba aba wie na political party bi ewinya e kire se o ma mu ni na ewinya e ka enije no wo mo nye obi ni emro so sa ma te se ekobie e wo ye na mu se na ni mu kapo no yes o ye ne e na kwa so ba ye ni ya na obegu ni ti ba ye ka se se wo mo jo mani enti no we betima ba se from so the ba ni nye mu no sa akwenhia we according to your driver no reporter di tu da no carelessness na wo mo air driver ni je mu no e na ma akwenhia na se nti na te se ano iten e na wo fa no wadwenche no bomo dia the first to me e comment section na bi mo so no share video on all the social media platforms na bomo dia following Instagram and Twitter account @tumagh_, Facebook also @tumagh na ama obuso a edi na me ya do ma e we dey share paper crumb.